I na početku ovoga videa stisnite like, share i subscribe, podijelite video sa prijateljima i bacite komentar, želio bih čuti vaša mišljenja na mom kanalu koji se zove Balkanska tribina. Link imate u opisu ovoga mog TikTok profila, tako da ovom podrškom pomažete kanalu da se razvija i da rastemo iz dana u dan. Hvala na podršci, a sada ide video. Dobro veče i dobrodošli u moju novu epizodu na mom kanalu Balkanska tribina. Pres konferencija pred meč sa Maltom, Barbares ponovo govori o Kipru, nama treba realnosti, mislim da smo na većem nivou, ne znam baš da smo na većem nivou, tako da Bosni i Hercegovini treba bolji trener ako ne uspiješ osvojiti, to jeste proći barem u baraž za ovo svjetsko prvenstvo u Americi, Meksiko i Kanadi, znači out jednostavno i to je riješena stvar, idemo na portale. Nakon remija na Kipru, reprezentacija Bosne i Hercegovine igra sutra prijateljsku utakmicu u gostima protiv Malte, a pred ovaj susret održana je pres konferencija na kojoj je medijima se obratio naš selektor Sergej Barbares. Zmajevi su prije 2 dana imali vodstvo 2:0 protiv selekcije Kipra, ali nažalost sve su to prokockali. Na 3 boda znači smo ispustili jer su domaći u sudijskoj nadoknadi iz penala uspjeli da poravnaju na 2:2. Jasno je da atmosfera u bosansko-hercegovačkoj ekipi nije bila baš najbolja nakon remije na Kipru koji znatno otežava borbu za prvo mjesto u našoj grupi. Jednostavno bit će tu baraž i tu je sasvim sve jasno. Ipak vremena za žaljenje nema s obzirom da Zmajeve već sutra očekuje novi meč i to protiv Malte sa kojim igramo prijateljsku utakmicu pred sutrašnji okršaj na nacionalnom stadionu Tel Kai i održana je preskonferencija BH reprezentacija, a na isto je svoje očekivanja otkrio je Sergej Barbares koji je istakao da će ekipa ovaj susret ući kao kvalifikacioni, a ne prijateljski. Svaka utakmica prijateljskog karaktera nama donosi nešto i mi u nju ulazimo kao da je prava kvalifikacijska, ona nam donosi neke nove aspekte i situacije koje želimo da probamo. Sigurno je da ću biti novi par igrača, tu nadam se nekoj novoj živoj utakmici gdje ćemo imati svi volju sa nadigravanjem, rekao je Sergej Barbares. Osvrnuo se ponovo i na meč sa Kiprom te istakao loše i dobre stvari sa susreta koji se igrao prije 2 dana. Prvo ćemo krenuti sa lošim stvarima. Sigurno je da nismo zadovoljni kako smo ušli u utakmicu, naše otvaranje meča bilo jako loše, neke taktičke stvari nismo uradili kako treba, a jedna od njih je zatvaranje prostora kod veznih igrača, govori Barbares i nastavlja. Do golova smo došli lakše od očekivanog i možda se uvukao neki strah da bismo mogli izgubiti bodove kao i Rumuni. Pričali smo o tome i sa igračima i pokazali im nekoliko situacija koje moramo popraviti. Takvi utakmica uvijek ima i ti mečevi se dobijaju samo iskustvom koje mi nažalost nemamo u toj mjeri radi jer smo mlada ekipa koja nema takav broj utakmica. Uvijek je bilo da iz remija i poraza više se nauči nego iz pobjede, a nadam se da će biti tako i nakon Kipra. Nama fali iskustva pa ne znamo ni vrijeme da ukrademo, bukvalno i odbranu ne znamo da igramo, tako da Barbares je govorio o podmlađivanjem naše selekcije te dugoročnom cilju koje selektor Zmajeva često potencira, ovako kaže: rizik je dobiti vrijeme da nešto stvoriš, zato je moj ugovor pokazivao kakav je naš cilj i plan, principijeljan sam i to da svodi se na svoj način rada, gledajući zadnje godine situaciju i nezadovoljstvo naroda, utakmice koje nisu bile kako treba, odlučili smo da probamo sa novim snagama i stvorimo novi duh u reprezentaciji. Osim meča na Kipru svi su naši stadioni bili su puni, igračima govorim da naši navijači traže istinske idole i vjerujem u njih 100% baš kao i oni u mene. Prezadovoljni smo grupom igrača koje imamo, nama treba realnosti, mislim da smo na nekom većem nivou, znamo dakle smo počeli, gledali smo i vidjeli smo svi da je nakon svjetskog prvenstva 2014. godine to išlo kako ne treba. Odgovorio je na pitanje da li remi protiv Kipra realnost naše reprezentacije. Da, sada krenem lutati po svijetu i govoriti da imamo najljepše kvalifikacije do njih kada smo otišli na svjetsko prvenstvo, to je činjenica. Boli nas 2 boda, boli nas načina koji smo izbili, možda smo imali najgore otvaranje utakmice od kako smo zajedno i opet da smo dali ta 2 gola. Stvari na koje se penal desio se mogu spriječiti iskustvom, ali zato nam treba više vremena. Oko kalkulacija nije htio previše pričati, ne volim te stvari jer to ne donosi ništa dobro. Htjeli smo pobijediti na Kipru, ali nismo, naše je to da odigramo obje utakmice do kraja i ostanemo neporaženi što je moguće i realno, pogotovo meč lopta sa Rumunima na našem terenu. Pokušat ćemo izboriti drugo mjesto, to je sasvim cilj. Nama su ciljevi uvijek bili naredne kvalifikacije za evropsko prvenstvo, zato jeste ugovor na 4
4 godine i podmlađivanje ekipe, sve ostalo je bonus. Predobro smo ušli u kvalifikacije sa 4 pobjede, ali eto na svu sreću, ali treba to održati i biti sasvim realan. Ponovo se osvrnuo na sutrašnji meč igrački kadar. Ne moramo nikoga pošteti, jedino sa nama nema Muharemovića koji je zbog povrede otišao u Sassuolo. Jedan ligament mu je otišao, ali kaže da nije ništa ozbiljno i mi ga čekamo u novembru. Drugi sumorni Esmir je trenirao, daćemo šansu i drugim igračima. Pored Barbareza na pres konferenciji bio je Amar Memić. Mi idemo na pobjedu sutra, pripremili smo se i daćemo svoj maksimum, vidjeli smo gdje smo griješili u prethodnoj utakmici, znamo šta trebamo da ispravimo. Imamo dobru grupu momaka koji ima karakter, svi smo tu jedan za drugoga i bilo mi je jako dobro da se uklopim, jako lako, poručio je. Nakon pres konferencije bosansko-hercegovački igrači odradili su i posljednji sutrašnju utakmicu. Inače utakmica između Malte i Bosne i Hercegovine igra se sutra početkom u 19 sati, to vam je oko 7 sati navečer, tako da eto izvolite ako imate vremena, pošto eto sutra ova nedelja sve je zatvoreno, eto super, ja ću to upratiti baš sutra kako će naši momci to odraditi. Ako brate ne riješe ili izgube, bit će stvarno katastrofa i kvalifikacije neće moći osvojiti, ali eto šta je tu je. Idemo dalje. Kažu ovako, poruka koja privukla dosta pažnje, BiH reprezentativci odmah reagovali na Muharemovićovu objavu, navijači vidjeli ko je ulje, sada su ovo drugi portali, nove vijesti. Tarik Muharemović oglasio se danas na društvenim mrežama nakon što je doživio povredu na meču Kipra i Bosne i Hercegovine, a odmah nakon toga reagovali su mnogi njegovi saigrači iz nacionalnog tima. BiH reprezentacija prije 2 dana igrala je u AEK Areni u Loranci protiv Kipra, utakmicu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koju nam je trebala pobjeda kako bismo nastavili borbu za prvo mjesto, ali nažalost istu nismo ni ostvarili. Zmajevi su na Kipru vodili sa nevjerovatni 2:0 i činilo se da ćemo konačno slaviti na tradicionalnom teškom gostovanju, ali ovaj put Kiprani su nam pomrsili račune. Domaći su u posljednjim minutama utakmice izborili penal i uspjeli izjednačiti na 2:2, što je bilo i konačan rezultat te utakmice. Naravno ništa još nije završeno jer su preostale još 2 kola u idućem mjesecu kada ćemo igrati sa Rumunima i Austrijom, ali jasno je da nam je Remi na Kipru itekako održao posao. Stvar bude gora, protiv Kipra se povrijedio mladi defanzivac Tarik Muharemović koji je igrao u sjajnoj formi ove sezone. Igrača sa Sula čeka između 3 i 4 sedmice pauze. Muharemović neće biti konkurenciji za sutrašnji meč sa Maltom, što je sasvim opravdano, i oglasio se na društvenim mrežama porukom koja oduševila BiH navijače. Poruka mladog BiH igrača nije ravnodušnim ostavila ni njegove saigrače iz reprezentacije koji su odmah reagovali te komentarima i lajkovima podržali ono što je poručio. Niđe veze šta je ovo oni pišu, ovi novinari, ovo stvarno glupo. Ono što je najviše privuklo pažnju jeste da se među BiH igračima našao jedan uljez, a to je Vitalij Čuljez, brate moj mili. Jer Džanel je još početkom godine pokazao želju da nastupa u dresu Bosne i Hercegovine, odakle njegova supruga, ali nažalost papirologija ne ide po planu, nažalost sasvim. U BiH selekciji čini sve što mogu kako bi pokušali da izbore za promjenu državljanstva ovoga igrača, te je Barbarez prije nekoliko dana potvrdio da ima još jedan as u rukavu kada je iskusni igrač u pitanju. Ne znam brate moje koliko čitam, već koliko minuta, sada ću da vidim, 8 minuta. Ne znam, želim stvarno ovoga Vitalija Džanelta, ovoga Švabu, Njemce, da vidimo kako igra ovaj Švabo. Mislim, Švabe su oduvijek dobri fudbaleri, tako da sredina mnogo bi nam pomoglo na sredini, tako da moramo ljudi da shvatimo da trebamo ovakvog igrača. Ali eto, vidimo se u idućim epizodama, a do tada lijep vam pozdrav svima, želimo svu sreću Zmajevima i čao!